Reka twongere tuguhe ikaze kandi rero rwose tukwifuriza ibihe byiza gukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Tunyarukira rero n'ubundi hariya muri Palestina aho igihugu cya Israel gikomeje guhangana n'umutwe wa Palestina bavuga ko ari intagondwa z'abayisilamu. Umubare w'abaguye rero mu bitero bya Israel na Hamas ukomeje gutumbagira. Ni inkuru yanditswe ku itariki 24 z'ukwa gatandatu 2024 saa 2:20 hamwe na Ndacyayisenga Fred. Nibura abantu rero 42 baguye mu bitero bya Israel byibasiye uturere two mu mujyi wa Gaza mu majyaruguru y'agace ka Palestina. Igitero kimwe cya Israel rero kibasiye amazu yo muri Al-Shati, imwe mu nkambi 8 z'impunzi z'amateka y'akarere ya Gaza, yahitanye abantu 25, abandi banyapalestina 17 baguye mu gitero cyagabwe ku mazu yo mu gace kwa Al-Tufa. Iki nicyo gitero rero giheruka guhitana abantu bo mu karere ka Gaza, aho ibihumbi amagana bahunze imirwano hagati ya Israel ndetse na Hamas. Aho rero ni muri Israel, komite mpuzamahanga rwose ya Croix-Rouge ICRC rwose yavuze ko kwa gatandatu igipimo cy'ibyo ikipe yabo yiboneye nyuma y'imyigaragambyo yahitanye abantu 25 kwa gatanu hafi y'ibitaro byayo bitigeze bibaho ku ikipe yayo igaza. Umuyobozi w'ikigo rero cya Rafa William Shombaga ati hano rwose hari ibirundo by'imirambo, amaraso ahantu hose. Kugeza ubu rero nibura abantu 37,551 barapfuye, abandi 85,911 rwose barakomereka mu ntambara ya Israel kuri Gaza kuva ku itariki ya 7 Ukwakira. Imiryango mpuzamahanga rero ikomeje gutabaza ivuga ko inkomere rwose zitabona ubutabazi biturutse ku kuba Israel yarafunze inzira. Ngayo nguko rero tugikomeza kugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye rwose. Hano bavuze ko M23 yavuze ko muhazo ko General Makenga yahagaritswe agasimburwa na Koloneli Kaina. Hanyuma hano muyaya rwose yateguje operasiyo yo kugaruza uduce dufitwe na M23. Ese izabigeraho cyangwa ni yayandi y'abakongomani? Katugushimire cyane kubwo gukurikira amakuru yacu agezweho. Nyagasana akomeze kukwitaho no kuguhaza ibyiza byose wifuza. Ciao ciao.